Thlik Thlok News clear to te chibai vek ule moi chak chuak kania voin September ni koa chhuna chanchin thar puan tur kan nei te hilo ngai thang ama sa in chanchin langsar zawal te voin September ni koa atanga tan hian Mizoram Sarkara CSS noya thokte chuan ni thum chung nor antum Minister Puke Sabdangan International Literacy Day sangni somni pangalomna Nature Golden Jubilee Special Edition sangni somni panga atlangzar Norna wanga mi sompakwan thi nuwa Nepal in social media tinungle Thailand Prime Minister Hlui Takshin Shinawatra chu kumkhatlung in atang turin Supreme Court in voin hian ati tuna chanchin ken changzokin ilonga thang voin September ni ko atanga tan hian Mizoram Sarkara CSS noya thokte chuan ni thum chung nor antum CSS noya thokte hi All Mizoram CSS Coordination Committee dinin anin sui khoma andin munsiam thaduin sarkar andor to thina sarkar po in regularization of CSS employees scheme sangni somni pali alo siam sakto hei hi ataka man thuai duin sarkar anor zui reng ani himiatana anle khathelo hi office a bovin athlenna tura thlenglo ni in an soya anlung oi lo hle hei ba ka hian chief minister in CSS noya thokte hi dan lo anga lak ni in alo soi to ni soin CM hi thudik lo soya pu bok ani tun haya Mizoram Sarkar in health workers somthom pakhat adang he kha indu sakna uchuak nianga in AMCECC hian andu lo hle a hei hi sur le turin sarkar an phut ani until phute nor chakna tura anlung oilo na lantirna voina tang hian mass casual leave la in office an kai don lawa thulom omthar an shia ani lo chuani nga ni thleng khian office an kai don lo ani US Sheikh Nawangin India Boydon Lauti BJP State President Zona Soe Nimin Khan Mizoram BJP State President Dr. K. Chhun and party officer USA in India ram laka tarif sang tak alaka wangin India ramin atluk chiat pa hlau tam takan oma nima sela voina hian India ram chuan har satna anei lo baka Central Sarkar chuan malak na thar thatak anei phata a GST reformation dan thar asiam ta ani ti in India ina tor lo tur thu asoi Dr. K. Chhun Mizoram Development kan hmu theina na BJP zom turin mi pui asoma dan pabial fanna report ngai thak ani bok Minister Puke Sabdangan International Literacy Day sangni somni pangalomna a Nature Golden Jubilee Special Edition sangni somni panga atlangzar Nimena Conference Hall Directorate of School Education Aizola Adult Education Wing School Education Department Board say ziakle chiar thiam hutzia apoi mona inzirtina International Literacy Day sangni somni pangalom na hun man ni in ke sabdanga Honorable Minister Home Department chu khwalia ni in hun aman poya ULLAS booklet Nature Digitalization le Nature Golden Jubilee sangni somni panga Special Edition le souvenir te atlangzar ngal ani Minister chuan Nature Board sei tu te chuan ziak mi te chau chhuana ril rupuwa thu thamanga mason na konga tam thei angber in a chiar theina na an thanem ngai na te chu hlotlin chan nia angai thu soya rural uzok ten thang thar te chu mason na het nei tura kai shwai turina foi ngal bok ani ke sabdanga chuan tunlai khovel chu digital era a kan cheng to ti asoya kumin thupui promoting literacy in the digital area ani awangin voina digital publication klangzar ani chu a inrem hle ti asoya internet khovela kan chen huin digital media atang kan du zong kan to chwa mai awal sam to ti soin literacy digital publication chu khovela literacy in a thlensan thei ber ni asia thu minister chona soibok ani he huna hian school education minister Dr. Vanal Khanahawin International Literacy Day sangni somni panga tho chwa chiar chwa ani Saitwal district Tanjeng Weibel se somria ta omni NDC in asoi Nimen Khal Animal Husbandry and Veterinary Department le College of Veterinary Science and Animal Husbandry selesi tang kambuat sayen at honaran in entirna animal health camp chu zolbu kay fangdeng huna nei ania he huna hian Saitwal barsab Dr. Lalngurat law chu khwalian ani khwalian chuan nabart kal tlangin Saitwal District Tan Agricultural Loan Vaibel sa somriat om thu atar langa he huna hian arte le archo ran vul tu mi som panghe na semne in biofertilizer kunha thok tu mi panghe na pek ani boka ran entir hi za paruk zanhi paruk ni in athona dam doi pek ngal an nia ui ashi rabies dan na inge mozat pek ani Nimin vek khandi si conference hall Saitwala Mizoram cleanliness competition sangni somni panga district level kick off program man ania
he huna hian Saidol Town Sanitation Committee Chairman le borsab ni bok Dr. Murat Lau chu khwalian ani bok he huna hian sarkar department shang hautu te village level sanitation committee VC NGO le tlom ngai bol shang IOT hantel ani norla wanga mi sompakwan thi nuwa Nepal in social media tenung le Nepala corruption dulawna nasa taka kalpui wanga kar masa atanga social media man theilawa siam chu boina chuaka mi sompakwan thi nuwa voina tang hian ti nun le ani Nepala hian demonstrations by Gen Z in Vuate malak na in corruption dula uwanga norna nasa tak kalpui ni in hemi bawrak ti daina tur hian sarkar chuan kar masa khan social media alo ti top to a he hian lungoi lana tizwalin curfew hnoya nimin khan an khapui Kathmandu wa boina nasa tak achuaka mi sompakwa thi in mi sa chuang an hliama curfew ti top ani mai ba ka social media po man theya ti nun ani le to ani Lalitpur district ka ero chuan jan in jan lai thlengin curfew puan alani Mizoram po na khoi zu thon chua tumin KVI in ma an la Mizoram KVI board chairman Posiral Ramlian chuan KVI in Mizoram a khoi zu la khoma mumal taka songbol nuwa thon chua hial tuma ma an lak thu ni mina zat PM chung in khoma asoi KVI board malak na sang soin Posiral Ramlian chuan tundin huna PMEGP loan deal project sombuk panga gandong to a project somthum paruk benka kan thon to ani National Beekeeping Program noya project pali thelu to ania project panhi minron pompui to a kumin September thatoblam hian ma kan la tan don ani ati income hi engineer Vanal Vu ta chinza secretary na kai shuaya puzaw nun sanga PSC member in hunser mangin Pasilal nun nema vice president le campaign committee chairman ni bok chuan dan pabial by election nei tur chungchanga malak na report apeya Pasilal soivunga minister le MLA thanem takin chungin khomi anwa bok ani Prime Minister Narendra Modi lauzin turatan in buat se zel ani Nimin Khan Home Minister Kaishwayin Prime Minister Narendra Modi lodon sandan turle hun man puidan turin puat sala clear let na hun nai ania Home Minister ke sabdang chuan Prime Minister local tur chu thataka don sona poimo thuwa soya Lengpui Airport Railway Station Thuampui helepat le aizola muala ven himna chol hadam na mun in kalpo na thale in biak po na chutna le medical duty ra mandan en hau ania Prime Minister Mua Pauchwa tur thil chi sang buat seite en hau ani bok Nimin vek khan IMC chuan Prime Minister in aizola ron pro dona wangin Thuampui helepat atanga lamwal in karkongpui chaltlang le ram hun dunga dor private office le kongchira thil zorna zongjong te chu September ni som pathum sang ni som ni panga inrin ni chamalam dar som pani thleng emo Prime Minister akir le ma emo chuan hon phal ani lo thuan chua aizol DC po in drone man khapna thuwa chwa le ani Thailand Prime Minister Hlui Thaksin Shinawatra chu kumkhatlung in atang turin Supreme Court in voin hian ati kumsang ni parukhan sipayin sarkar na anla kawangin Prime Minister Shinawatra hi ramdanga atlanchia an party in sarkar na anchan huwa kumsang ni somni pathum khan an rama alet le a hemin nu hian Prime Minister ani laya thunei na mang swala po wangin kumria chunglung in atang tura achung thu rel ania shemna hi anlalin ti nep sakin kumkhat chung tang durati ania tharuk chung damdoina a omzoi damdoina a om hi lungin ta anga ngai tur nge ngai lo tur voin hian Supreme Court a ngai tuani in damdoina a om hi lungina om anga ngai ani tak lo awangin lungina khungle ani don ta ani khati zongkha tuntuma chanchin thar kan ron ti chwa theite chu ania zanin daria ta Thlik Thlok in Mizorama kunto khapna dan kan nei thar chungchang kan zir chiana kan channel a hian kan ron ti chuak dona clear tu te min lo en sak theu turin kan so ma cheu